Hanya hai lam so go to no. Oh, so tege sa videos no ko ka. Tako Jacob ni je Dongor TV ni chief. Ini hingkang ka bo bin video wo no ka clarification remani frustration no ka hingkang kai te kubuma da mane bin attitude and egos wuchung no ka ko nyam chung brother, what's wrong with you? Mane boba hai kogruk saga tini boba hai ke kogruk saga, which is completely kok haya but hai peno kaise kanye kok salena bo tini frustrating jagmani hingkang kai je tripani content creator jangnai rokbai hamya ni sajagmani no hnai ang saimia content creator sabo completely I really don't know exactly what is the definition of content creator. I have no idea, but happen no kabungma social media wo kabungma kok sajaka kabungma open itu ang kini kabungma kok tu sana tongo but happen no asa kok sagala kisi chan sawan bo kabungma kok no saja yang kok saga naji Jacob no motamoti joto borong shinu terpani je Dongor TV ne shaimane ro joton shirina. I think he's a founder, I think, but he himself introduced as a chief. Okay, kai tini bo aro phai saka je do phani bagai ang tam khai kya oba hai bai ke prungna bai so prungan bai hinga ga joton thani na joto kuma kishu tong prungna ka ba ang oba khai kya ang ba khai kya nei but hai peno he trying to show himself that he is the only one nei konya mo tungo tako Jacob no brother, please come down. Kai asa frustration na tonggoi depression na tonggoi asa kai mane hapa kai social media o phai thamchirok tungnan nangya. Come down, take rest, take care of yourself, please. So nang depression tongman nugu nini depression nugu nini face nugu kabang ma nin thani nini tabuk nungu sau kabang ma ko bosoli tong ni legal action ba buibe legal action dong nadal tongo ba nini ama hai korok soli tong so ngabano nono konyam tong please come down bokorok thande dimag se socho nimbu pani piyo so abon sanam sungo ente kaisa kok je public brok ni phone bong yago brok ni social media account brok ni icha brok tini takuk pohorno hirus namka samung khai kai nang bo sauje ang bo khai phaija kana I'm sorry brother ang takono saimia nang sapno khai kya ang nugya ko on bagai jodi nang khai ma tong hongkang ke definitely public je buskang ni salo they will also make you hero. Bro kudan hero sanam nai so nin samung to nang khai chong ka ham ke no pohor ni sam pohor kam khai chong tutun janja samung ka ham khai chong le and or response or manu khaje fake media nai bro dinesh ka sha post khaimano nang personally ni pura na ki mananu kha na ji ba jaga nin bung mention khaya ba jaga nin channel mung mention khaya so ba ke kon personally na jama ko ya jama nang personally na ki mani uko nei tabo hiru marong no personal nai kimani ang just ang miabo ani video so ang sana ni try kayo je savings account no funds ठीक है चिकन मिकन एमन चलियो बट है पर कतर एमन रखूंगा का लाइक 10-12 लाख रखूंगा का कैसा
organization ni current account rok hangka hangka sao yes ang saimano donation khaimano but kotor emon ye chikon emon neng saimano because it is like a illegal to illegal hai kaise kalai to private account na hangka and angom bo saimano je kaisa current account ni kaisa foundation ni ba kaisa society ni account kaisa sanstha je hindi payment sanstha ni account every year audit ma khairu and nang je for current account khologan je sanstha ni koti nang tax rogo pay ma khayu yes I know very well because we are also running the NGO ente kaisa please brother ang hne samano please declare di ang hne sajung ni samung bai captulia because nang kaham ke saimano nini je tabuk nini social media nang sajung samung kai mecholia nin team tongo so jepuro ang hne ba I am the one only me hne sakang kai abu ego kalai tongo so ego borok no ti shawi telang ya to ego borok no chikon chikayo so please nini ego rok no kisa maintain kanyan try kaji and ang hne sama jaga chung hne sakanga belai kana to today see I never call myself ang foundation ni president ang sikayu ne no ang sajung jibbono khaimia chini team tongo chung team bai samung khayo that's what chung sao chung hne hai ka ba we are ni masalayo Sabono sanamo tongo tapo please nang kungma kok samani bisingo nangmani kok tongo nangyani kok tongo and I don't know what's wrong with you tini nono nugo bona kha thamji tungja ge oren chirigu orono thamji tungja ge chirigmani pore mani ma bonugo nina bo like orona kenyani bu pha oron kenyani bu mang tongmani sorry orona kenyani bu ma orono zamani bu ma ba haing tongmono khatini but anyways angabon sanai please nung depressed tongo kisa rest kanyan try kaji and chikon mikon kok no ignore kaji please abo sai sajang ko gya so abno tabuk bukuk sonjana nogo tui phaijaka treatment khai just panongi the last stage ba doctor ogo asuk ko liana last stage ni bagai because o jaga almost chances one kom thango borokni sabun bagai fan doctor ok kaham ke treatment khanye go shiliana and bin bumao phasong ba suk saiman jage ba azuk saiman jage ba tui haija kana to bongni jeng nang to and je donation do we je comments khaimen nuk nai rong saw an tang phirok ri ri chin na phirok please mo herok ta sari je jaga o chung donation ri de kang ka ri de kana bathang pa ke wan suk di je wan chung wa she mai che pe ke hang ka bo te hati khlai chung ko me ya ye ba nya sem nang donation de ka donation thang ka kaisa borong na help khani ni bagai hamteng hamyateng nang donation donate khai kya nang donate khaimeni pore once ha tok sa joto na tipra ha chiming ya je donate khani rom belai hambai oba gen donate khai tong dibus kango ko ma tebe case tong tebe nangkuk nei borok tong tebe nangai chonai borok tebe sori hambe rok tong chung borong na ba help ma khaile ni as a society chung khaile ni joto na mil lai sabono ready tong di public rom belai hambai ja sake hamjang ma te khai rong prong bagai so kok to kungma tongo hai pa nanga sak sagla barawan chanam sungo tini je jagawo nukha kaham ke sabo tammo boti samung khai tong kubangma kok takok jekop nitui samani khanamani abono belai wana ma singsa ani bagai pohor hiruya an bagai dofani bagai thai de nai rok si hiru ne nung saksa bu gosi jongo nung dofani bagai ne kisu khaika nung tam khaika khaya obo nung sanaya nung judi khaima tongo hangka public nuk nai nung judi khaima kri hingka ka bunuk lak se mani ko bahanya ang judi samung khaima tongkai public an samung nuk nai en judi yang khaima kri hingka ka ba nuk lak
Sabano jotono no dulbiri kok sana kok ya dulbiri ang kaham sama bai hamiteng ya jadi nang kaham kaima ganang gangka wan nai God can see everything and public is a God now in this generation. So asong sana mo sungo ko bonga kok to tongo hepeno salali ya but hepeno takok Jacob please bunyo blame khanya ko ya bui social media sao nai ro kaham basanai hamya basanai ani puru basanai nyen puru basanai samchirong nei ignore khanya try khaji because nung khoroksa news reporter ba news chalak to nai chief editor nung they will say or attitude ba or reputation ba or respect ba or responsibilities no maintain khai tonga nango ang kung kok tu tongo hepena salia asung sajiwan karon video bele log thango jotono asung sanai please pohor chong di samung kai tongoni joto public support kanya nango and I really appreciate your work my brother Pohor and Vishal keep it up khai tongdi and chung chini Tripura People Foundation always no Tripura sani bagai logyo tongai logyo tong chungbo crowd funded ban choliu karon chini thani kono personal fund to korok kare so abano je help khanja na belai nya hambai and je negative minded wants to go tonai rono ang ponyam please एक बार दे दिया वापस मत मांगो यार बहुत लोग सोशल मीडिया में आके वापस रिफंड कर दो ये कर दो बोलता है नहीं यार ऐसा मत करो दिया तो दिया है ना एक बार दे दिया भी दे दिया जिसके नाम पे दिया उसी को दिया भगवान तुम्हारा भला करेगा असुक नो वान तो चले न आंगो हकु तो असको तो सागला असुक नो जतनो हमबाय नाय तोने रोनो खाया है